kampanja dezinformacija kada je riječ o ekološkim aktivistima, nevladinim aktivistima, civilnim aktivistima u Crnoj Gori možemo podijeliti na dva različita perioda. Jedan je period prije rata u Ukrajini, a drugi je poslije rata u Ukrajini. Prije rata u Ukrajini država je koristila nelegitimne i nelegalne metode poput nezakonitog praćenja i prisluškivanja da nas spriječi da radimo svoj posao. To je da ukazujemo na ekološke probleme, urbanizaciju koja je bila u korist investitora, korupciju i brojne druge pljačke, a i koristili su svoje mreže botova kako bi nas diskreditovali. Bili smo neprijatelji države i protiv smo bili nacionalnih interesa. Međutim, rat u Ukrajini je sve promijenio. Odjednom, poslije rata u Ukrajini, imamo jedan ogromnu kampanju dezinformacija koja uzima ruske i proruske narative kada je riječ i o ekološkim i svim drugim civilnim aktivistima u Crnoj Gori, a to je da guraju zapadnu agendu, da su plaćeni od strane zapadnih službi ili korporacija, da se bore protiv samog interesa države, protiv interesa konzervativnih vrijednosti, protiv interesa religije i tako dalje. Cijela ta kampanja koja je došla sa istoka, amplificirana je i jako pojačana od strane mreže, ovaj put botova, mimera, proruskih, prosrpskih medija u Crnoj Gori, provladinih medija, a onda i samim izjavama političara u Crnoj Gori koji su nas optuživali da smo neprijatelji, da radimo i protiv države i za strane uticaj, i u jednom trenutku su čak predložili i zakone koji se nalaze u ovom trenutku u Rusiji, Mađarskoj i par drugih zemalja svijeta, a to je zakon o agentima od stranog uticaja, kojim su htjeli da potpuno suzbiju slobodnu riječ i civilno društvo u Crnoj Gori, ali neki od glavnih targeta bili smo upravo mi ekološki aktivisti.